Ensugo z'omwani ziri kurenga omuri kashanju na bibiri nizo zihirwe y'ab'ekigombe ky'abahingi b'omwani omuri Sheema eky'Abanyankore Coffee Services kandi aba nibagira ngu omwani ogu bahiire tiguri kuterwa endwara ya toduura. Mu izina ry'Abanyankore Coffee Services nyenda kutwara umugisha ogu okubaha embibo y'omwani ekyokire Abantu tuza kugira enjura ku rugato kwa kashatu paka okwa katano. So nkibanche manyisa ngo omwani gwine kukwata. Kandi nabwo abahingi bageze baje n'abeshengereza. Turataho mu kwa katano wine kurwana nagwe because akakati nishinjura 15. Nora hakija todura yakwata omwani gwitu gwa robusta guri yo mukuru mwena abantu production y'omwani egenzere n'ekyendera. Moses Bishweko chairman w'ekibiina ky'abahingi b'omwani abahire y'ensugo ahabwira abahingi ko bashemerire kutwaza embazo kubyara omwani ogu takagubyara nakapapura oza kushara kapapura then kureba ngwita keriyo ahakati k'omwani ryagumaho of course no botimbere cyina kuko twabashomise futi birari ibiri. Omwani babire no baguhereza abahinja beterine kandi abari kushuburira hamwe abari mu cyabandara Rugarama Gashozi Nyarweshama hamwe na Runyinya kubahamza ngo akatari k'omwani kariho andi twe akatari tukine jamane nko kumukumanya kandi be y'omwani erimu nebonera munonga mwene insime kigombe eki abo kuba tugiro kuganyirwamo batu supporting nk'abahingi aba bashabirwe kuguma hamaramwa ogwo kushohoza omwana gw'omutindo. Amakuru agagasha kwa Sheikh Abdulatif.